80-90 yıllar. Қолына фил рәсімі түшкен Hindistan шайы. Футболшы Олег Блохин. Абба түркімі. Березка кибеті. Райкин. Мурзилка журналы. Артык yol лагері. Ильхам Шакиров һәм Әлфия Абзалова. Электроника 302 магнитофона. Капитан Врунгель мультфильмы. Төзелештән карбид урлау. Һәм җырлар. Безнең булачак, безнең яшьлек җырлары. Hayırlı iş Ozan, hayırlı iş Unix. Hayırlı iş bizning yaratgan davomchilarimiz. Qadrli do'stlar, sizni Oqqo'laning Yo'rsholi shahrining 25 yillik tarixi bo'lgan ko'ngil radiosi olib boruvchilari Liliya Gatina Ham Rishod Hojiyev salomlaymiz. Tag'in bir qancha hayırlı ish. Ey do'stlar, dürüst ишеттегез Күңел радиосына 25. Biz bu yıl 1 август көнне шушы зур мотор датаны билгеләп үттек. Без татар телендә сөйли, җырлый торган иң өлкән радиоларның берсе. Безгә
25. Татмедиа акционерлік jamg'iyatini 15 qutlaymiz. Alkışlar almadan. Bizning yoshlik chaqlari. Bu konsertimizning ismi gina tugul. Yosh qana o'rta bugun vakillaridan, ulkanlardan bor edi bit yosh chaqlar, rahat chaqlar, ushib qina yurgan chaqlar degan so'zlarni eshittirga to'g'ri keladi. 80-nji, 90-nji, 2000-nji yıllar başında her utuktan çıkan jür olar üçün qanat bulup turgan. Albatta, naq shulay. Endi uzoqqa so'zmayq, boshlaylik. Shulay. Başlayız. Sahnemiz türünde Tatarstan Respublikasının xalq artisti Zuhra Shayxullayeva. Xo'sh olasiz. Yaşlık yıllarım faydasız, faydasız. İzlesem de doğmalıyım, dinlersem de faydasız. İzli yaşlığımı ardınızdan yürüdüm. Faydasız sizim, unutunuzum yeğerim. İzli yaşlığımı ardınızdan yürüdüm. Faydasız sizim, unutunuzum yeğerim. Unutulmayken yaşlı çeşlerge yol görsene. Faydanınız yaşlığını azabına bulsana. İzli yaşlığını ardınızdan yürüdüm. Faydasız sizim, unutunuzum yeğerim. Yaşlığım hiç yolunda seni yılışlar iske düşsene. Yaşarıp gitken bulan yaşlı iske düşsene. İzli yaşlığımı ardınızdan yürüdüm. Faydasız sizim, unutunuzum yeğerim. İzli yaşlığımı ardınızdan yürüdüm. Faydasız sizim, unutunuzum yeğerim. İzli yaşlığımı ardınızdan yürüdüm. Faydasız sizim, unutunuzum yeğerim. Faydasız sizim, unutunuzum yeğerim. Unutunuzum yeğerim, unutunuzum yeğerim. Unutunuzum yeğerim. Güzel rahmet.
Hayırlı kişilerim dostlar, eline yangıragan jırыбыз Şamil Timurbulatov hem Robert Minnullin yazgan "Faydasız yaşlık yıllarım buldu." 80'ci yıllarda bik yaxşı hatırlay turgansızdır uşak yakkan şoklarını. Ayda güzel bir gelip jırlayık. Nail Kasimov hem Züfer Hayrettinov yazgan "Su boyunda uşak yana." Bir gelip jırlayımız. Olan gündür oldu, yuklay olsun yanıldı. Faydım sinayılar ıslaş, hadir oyunu girmeyildi. Su boyuna uşak yana, kim kavuzgan uşaklı. Düşsem eğer su boyuna, dağların kutmala şoklu. Su boyuna uşak yana, kim kavuzgan uşaklı. Düşsem eğer su boyuna, dağların kutmala şoklu. Otsuzdan kuramında su boyunda uşak yana, sünmez miken damla şaklı. Uğramında tuğan alın, dağların kutbala şaklı. Sen unutmasan bin başkanı ümit etmeyim. Yolan derdi uğramında oynar rüzgar kızıl etmeyim. Su boyunda uşak yana, hadireler tüslü yaktı. Kaytır gibi yaşlılığına, dağların kutmala şoklu. Su boyunda uşak yana, hadireler tüslü yaktı. Kaydır gibi yaşlılığına, dağların kutbala şoklu. Kaydır gibi yaşlılığına, dağların kutbala şoklu. Su boyunda uşak yana, su boyunda uşak yana, su boyunda uşak yana. Zühre Şerifullina. Bayan Nazar Karimov. Ozod Ali Karimov, ayrı alkışlar. Zühre Şerifullina. Rahmet, yaradan sizni. Rahmet. Biz rahmet. Kadir dostlar, Zühre apa, sizni de yaratamiz deylar. Ayy, buni. Ayy. Zühre Şerifullina. Rahmet qadrli tomoshabin, rahmet sizga. Biz rahmatinglar, qadrli dostlar, davom etamiz. Ham e'tibor sahnaga muhtaram qonog'imizni Tatariston Respublikasi Davlat Soveti deputati, Davlat Sovetining Byudjet, Solimlar ham Finans komiteti raisi o'rinbosari Nig'ayev Komil Asratovni chaqiramiz. Rahmat etamiz. Oyna alkışlar aslında. Hayırlı kech, hürmetli tomoshabinlar, hürmetli Ko'ngil radiosi xizmatkorlari, hürmetli bizning yaratgan artistlarimiz bilan
Әлі Зөһрә Шайхун 2 җырларны җырлады, үзе күзгә җырлар тыгылды, яшьләр тыгылды. Шуннан да Күңел радиосына 25 ел ширек гасыр үткән. Бүгенге концертның да исем бит. Безнең яшьлек җырларны монда меңләгән кеше утырган шушы залда, зал шыгрым тулы. Безнең яшьтәшләр, безнең шәркүчләре. Чаллы шәһәре как раз без мәктәпләрне бетереп, безнең шәркүчләр белән төзелгән шәһәр һәм һәр вакытта яшьләр шәһәре булып торды, гөрләп торды. Күңел радиосы бит инде 25 еллык төзелгән 97 еллар безнең Россия өчендә, Татарстаныбыз өчендә, барлык халык өчендә бу вакытта икътисад вакыты бик авыр белеп торасыз, әмма ләкин сәясәт буенча республикабызда, шәһәрләребездә Чаллыда гөрләп торды вакытта татар мөхите, татар теле, татарның менә гөрләгән вакыты, мин хәтерләмим, мин үзем вакытта Спас районы буларда 95 елны район башлыгы эшли башлаган. Ул вакытларда җәй көне Болгарга 8-9 мең кеше килә. Чаллыдан гына автобусларга килеп, безнең Болгарда барлыгы 8 мең кеше Чаллыдан килә, шулай итеп кунып килеп, шулай киләләр. Һәм менә ул вакытта, шушындый гөрләгән вакытта сез килеп чыккансыз, тугансыз, ишкансыз. Чыннан да ул Чаллы шәһәре өчен һәм андагы Чаллы янындагы районнар тыңлаган вакытта хәзер бүгенге көндә интернет бит инде, менә кирип карасаң интернеттан да любой илнең любой ноктасында тыңларга була. Чыннан мин инде монда килгәндә бит инде мин бит депутат, Фәрит Хәвишка мөрәҗәгать иттем инде, аннан соң Марат Гутовичка безнең ул бит инде татар теле һәм телләр үстерү һәм саклау комиссиясе җитәкчесе мәйтәм. Анда барам бит, концертка чакырдылар, барам мәйтәм, теләп барам, чөнки безнең шундый артистларыбыз чыгыш ясый. Мәйтәм, кинәт кенә булып сәхнәгә чыгаралар. Мәйтәм, миңа нәрсә дидесең? Камил ди. Барыбыздан да бик күп сәлам әйттеләр һәм бик зур рәхмәт әйттеләр 25 ел буе шушы татар халкы өчен шулай яхшы итеп эшләгәннәр өчен. Бик менә бу аны тапшырдым сезгә. Шуннан соң ярам мәйтәм, булар бит җитәкчеләр, белгәндә кешегә керимәде мин. Римат Басмарадникова беләс бит инде. Ул 20 еллар буе журналистлар союзын җитәкләгән кеше. Мәйтәм, Римат Басмарадникова кеше, мин бит мәйтәм үзем агрономга, районда җитәкләсәм дә мәйтәм, нәрсә әйтәсез мәйтәм Күңел радиосы турында. Камил Әсхәтов татарлар өчен иң яхшылардан берсе булды. Аларны бөтен җирдә татар халкы тыңлый ди. Аны ди кухняда да тыңлыйлар ди. Текер җыйганда да тыңлыйлар ди. Миңа даже массаж ясаганда да, массажларда да тыңлый ди. Чыннан да мәйтәм, яра булар җитәкчеләр керимәле интернетка. Интернетка кирип карадым, чыннан менә каян гына юк анда. Барса бик мактап, әлярисез бар дип, даже Италиядан бар анда шундый ниләр менә чыннан да халык җырата торган күренеп тора. Менә бүгенге шушындый меңнәгән залда да сезнең шушындый авторитетыгыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Хәзер мин инде Фәрит Хәвишнең рәхмәт хатын тапшырасым килә. Кадерле достар, шушы бүләкне алыр өчен сәхнәгә Күңел радиосы җитәкчесе Мәхмүтова Лилия Бәшир кызы чакырабыз. Рәхмәт итегез. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисенең рәхмәт хаты. Күңел радиосы хезмәткәрләренә сезнең Күңел радиосының 25 еллык юбилее белән тәбрик итәм һәм матбугат өлкәсендәге нәтиҗәле хезмәтегез өчен зур рәхмәт белдерәм. Моннан ширек гасырлык Чаллы паласында хыр тавыш белән аваз салган Күңел радиосын бүген республикада гына түгел, башка дәүләтләрдә дә яратып тыңлыйлар. Тормышка мәхәббәт белән сугарылган тапшыруларыгыз киң катлам тыңлаучыларны үзенә җәлеп итә. Кама төбәгендә һәр яңа көн Күңел радиосы тапшырулары белән башлана. Яңа көннәрнең имин булуын, бары тик яхшы хәбәрләр генә алып килүен телим. Киләчәктә дә халкыбызга тугры хезмәт итегез. Фәрит Хәйрулла Мөхәммәтшин, Казан шәһәре, 22 ел 20 октябрь. Бик зур рәхмәт, Камил Әсхәтович. Менә чыннан да сезне шушындый зур бәйрәмгә котлыйбыз. Исәнлек, саулык телибез сезгә, сезнең радиога. Рәхмәт әйтәс килә сезгә, менә сезнең хезмәткәрләргә. Артистларга шушындый артистлар безнең монда күп чыгыш ясый. Һәм менә монда утыручы тамашачыларга, әгәр шушы зал тулы булмаса, ул матур булмас. Алар менә шушында килгәннәр туп-тутырый. Барыгызга да бик зур рәхмәт, исәнлек, саулык телим. Шулай эшләгез, киләсе юбилейларыгызга чакырып килербез. Ярыймы? Рәхмәт сезгә.
Үзі рахмет. Хәерле кичләр, хөрмәтле тамашачылар, хәерле кич, мөхтәрәм кунакларыбыз. 25 еллык тарихы булган Күңел радиосы ниһаять менә беренче тапкыр башкалабыз Казанда. Әгәр безнең миллионлаган тыңлаучыбыз булмаса, сезнең кебек кадерле тамашачыларыбыз булмаса, без бүген менә шушы сәхнәләрдә басып та тора алмас идек һәм менә шушындый дәрәҗәле бүләккә дә ия була алмас идек. Барыгызга да чиксез рәхмәт әйтәм барлык коллективыбыз исеменнән һәм дә инде бер дулкында калды киләчәктә дә. Безнең ике арадагы күперләр җимерелмәсен, исән сау булырга ясын һәрберебезгә дә һәм Күңел радиосын тыңлагыз. Рәхмәт. Үзі рахмет, Лилия Рашидовна, рахмет, Томин Асхатович. Инде кадерле достар, devam etamiz. Liliya, sen o'zingni populyar boruvchi deb sanaysanmi? Мин булай итеп җавап бирер идем. Мин канәгать. Аллага шөкер. Сүз артыннан кесәгә кермәйсең инде. Юкка гына сорамадым. Сәхнәгә чыгарган ашкынучы, чираттагы җырчыбыздан нәкъ шулай дип сораган булганда, кайчандыр син нәрсә уйлыйсың бу турыда дигәннәр. Мин тизрәк җавап ишетәсем килә. Цитата. Гадәттә, популярлык чоры ул җырчының иҗат юлының беренче 10 елы. Мин 25 елдан артык сәхнәдә. Бу тотрыклылык. Мин үземне, үз тамашачымны, үз юлымны табып, һаман да сәхнәдә икәнмен. Димәк, әле дә югалмаганмын. Мин популяр дип әйтәсем килми. Кемнәрдер артык популяр була да, берничә ел үткәч юкка чыга. Үзем бер кайчанда танылу артыннан кумадым. Әгәр дә халык сине үзе кабул итмәсә, теләсә нәрсә эшләсәң дә танылып булмый. Халык җырларын тыңласа, концертларга йөрсә, менә бу танылу. Цитата тәмам. Менә ичмасам җавап. Әйе. Шулай. Алайса каршылыгыз Каршылыгыз. сәхнәдә Татарстан Республикасының халык артисты Рәсим Низамов. Низамов. Сезнең өчен. Deryasın şiddət Kütülərimi uşqalıram
Elgeçleri bütün kilis Taşın bileş ağaçında Mutlu yana kazan şimiz Arlı bileş barlan bileş Kıyılmalar elgeçleri Başı jiller dağlarına Neşik girişmeli Barlı bileş, barlan bileş Kıyılmalar jilmişler Gitmi olan koşuklarına Bileş, bileş gelir Yoluz yoluz bağlar yalan Nasıl şokla mileçlerine Akşamın bir yazmışlar Üzülmeyen telgeçlerine Barlı bileş, barlan bileş Kıyılmalar jilmişler Gitmi kalan koşuklarda Bileş, bileş gelir Barlı bileş, barlan bileş Kıyılmalar jilmişler Gitmi kalan koşuklarda Bileş, bileş gelir Bilen bileş herler bilir Soğuk kışlar pişiresin Senin gözünde bir Savuşulur eşindeler Barlı bileş, barlan bileş Üstü aşın üstü dağlar Kalmadım suyumda Bir git güneşimiz şaklar Barlı bileş, barlan bileş Üstü aşın üstü dağlar Kalmadım suyumda Bir git güneşimiz şaklar Kalmadım suyumda Bir git güneşimiz şaklar Bir git güneşimiz şaklar Bir git güneşimiz şaklar Rasim Nizamov. Rahmat Nizamov. Qadrli do'stlar, devam etamiz. Ham konsertimiz gullab bora, ham odatda endi buni olib borishlarga ijrochilar kirib ketgach, bilan buning qadarigina o'qishlar qo'la endi. Mana biz shuna shodlanib, quvonib yashaymiz endi. Rahmat. Do'stlar, Rasimovdan so'ng shuni qadar rahat, ko'ngilli. Shunday jurlar, shunday jurshaylar istagan bir o'qishlik aling. Eshitsin o'zi. Rasim Nizamov. Dalgın gına öte aylar, yıllar Süte gımır yımgağın Gımır uzgan sayın iske düşe Unutulmaz yaşlık yıllara Liliya, alla maxsus shusha konsert uchun o'zing yozdingmi? Yo'qla endi. Bu bit Marat G'ubaydullin sizlari. Bek o'rinli, lekin senga hali yoshlik turida, qortliq turida she'rlar sizlarga kelishmay o'rinli tugul bu chaqda. To'xtala yiptash. Sen ul so'zlar bit mening turda tugul. Anladım. Yarar, shoir, ko'proq shoir. Yara shoirdan buni. Ayda davom eting. Devam ettik so'ngida 2006-yil tennis bo'yicha Rossiya jiyilma komandasi Davis kubogini o'tdi. Qozonga 1000 da 1
яш. Ә ул бүгінгі күндә дә популярлыгын югалтмаган сөю хакына җырын тәкъдим итә. Алайса каршы алыгыз сәхнәдә Асыл яр. Сезнең өчен. Хәерле кич, кадерле тамашачылар. Бүген сез бик затлы, бик матур концерт тамашада. Чөнки бу концертта күңелгә якын булган, һәрберебезнең күңелендә үзенең урынын алган матур җырлар яңгырап тора. Әлбәттә, бүгенге көне уйласак та ыгы-зыгылы, борчулы вакытлар, ләкин ничек кенә булмасын, җыр безнең күңелләребезгә кирәк.
Ул безгә юаныч та, күңелләребезне дә үстереп җибәрә. Шуңа күрә бүгенге концертта да менә шулай матур очрашуыбызга мин дә бик шатмын. Әлбәттә, еллар үтеп тә күңелләрдә сакланган кешеләр бар. Аларның әйткән матур сүзләре бар. Еллар үтеп тә сүнми, сүрелми торган хисләр бар. Әлбәттә, һәм инде җырлаган сайын җырлап туеп булмый торган, тыңлап туеп булмый торган җырлар да бар. Шундый җырларымның тагын берсен сезгә бүләк итеп җырлап узасым килә. Сез яраткан карлыгачлар! Halkımızın yaratma ederse asılıyor. Рәхмәт, дусларым, бик зур рәхмәт. Yalan ayaklasın ya. Рәхмәт. Asılıyor. Daha bir mertebe. Рәхмәт. Başka yer halkımızla. Rahmet.
Hayırlı kеш, hürmetli dostlar, hürmetli tamaşaçılar. Halka bik kerakli, artistlarga bik kerakli, hüner egalari sizni yubileylaringiz bilan chin ko'ngildan qutlisi kela. Tag'a da aldaga aqshalaringiz bo'lib, Maturida xalqimizda gazetlar, jurnallar, televizor, radio barsida sho'lab tursin. Beramlar. Mana imanim kamil, zalda o'tirishlarning ko'pisi avuldandir deb ishonam. Shunga ko'ra mana bugungi söyleseybirimde avuldan çıkan kişiler için mana yaş bargan sayin men o'zim gina shulaymi ekan, olga bir qorasi kelmey boshladi men. Tiginde torta, orta bo'lganlar qiziqsiman tuyuladi. Olda begelarni ko'rinmaydi ananda, ko'zda ko'rmay hozir. Men mana begerak maktab yillari esga tushaydi. Anda bo'lgan qiziq hollar ekan, yumorist bo'larak men so'ylab o'tirdim. Shular turida so'ylab ketmoqchi bo'lam. Biz bitinde kubimiz 10 klas bitirdik. Şu bit avulda 10 klaslar, kubi bitinde 10 klaslı mektepler 10 klas bitirdik. Allah'a şükür, o'qituvchilar da tırıştı. Biz o'zimiz de tırıştık. Ez bilim tugul bit 10 klas. Lakin mana şu 10 klas bilim bilen o'z uslugi приложениесine kirib bir qog'oz o'tirganingiz bormi? Menda sizning kibik. Mana yo'q qanay bir shekilli gayiga da shundan kirishdi bit hozir. Shirat qo'yazim, bulat bitdi, Allohga shukr. U yoqdan ibat. Ish tarafini joylig'ini to'latalar shundan. Shot, ifshot. Va krem gayiga yozilgan familiya напишите deb chiqib borabidimda. Uzota. Asqadullayev, Hamil, Abdullayev sudan. Nажмите deb bosasың chiqmay. Nажмите deb bosasың chiqmay. Nажмите deb bosasың chiqmay. Ala u bizning onqirayotganini taniydi kompyuter. Yo'q endi malay chiqmay. Qizim men aytam chiqadi. Mana 15 yoshli qizim chiqadi, bir ketirib bossa chiqa. Mana qizimlarning bu arenda mana yoshlar, ular kinder sürpriz oshab o'sgan bolalar bit endi. No Allohga shukr boshlar ishlaydi. No ularda da hali endi shodliqlar ko'pmi, yig'isi, o'g'isi, tag'in hali endi ekzamenlar bor. Allah yerden beşin alırlar, o'zimnikilar. Bugün tuz bir soğuğu, birisi yega berer bu yıl. Bizim zamanda yega berişli olsa bizning mektep uyotinan şartları iyi. Bu hadli bilim başta yo'q bütün durusunu aytaylik dostlar. Lakin men şuna şartlanam, mektep yıllarında bizim o'qituvchilar bek yaxshi edi. Mana ul avulda hurmat olarga o'qituvchi ko'rsak edi, qizara edik. Nechta shunday hurmat ko'p o'qituvchilarga. Şuna göre hedeniz birinci o'qituvchilar uchun pul shavigali. İnsanlarga salam bo'lsin, marhumlarga duo bo'lsin. Sonya apa? Totar tili o'qitadilar. Yamaga totar tilining grammatikasi bek og'ir, menga bek og'ir berildi. Onda tege uzoqda qo'yila turgan qanchaliklari, nelar endi qo'shimchalari do, de, to, te, mini. Elbet ko'p. Sonya apa u vaqtda da tekshiruvlar bor bitinde Ranodan kelib tekshiruvchilar mana ko'rsatkichlari noshar bo'lmasin deb tigilar qarab o'tirar komissiya diktant yozganda, insho yozganda opaning podskaskasi bor edi. Ular sezmay turgan. Bu biz biladik endi. Yoza boshlaymiz, qo'lni ortga qo'yadi, ikki qo'lin. O'zi bir kekiliyindir shulay. Qanna genna qo'shilmoy. Anagan şokna balay sıra tüytenrik, bu yakka ikinci türlü dar koşulav. Mesela benim kırıdan ötüp bara. Ashadulim. Min anda ikrat ki uğruna i koyganmın. Ashadulim. I üstüne şebin kongan. Şebin elektirdim ben. Dürtlü bolsa elege endi şulay durs kuygaç. Anasan o'qituvchilarimiz молодцы, tirishadilar. Rus tili o'qituvchisi Kashifa apa bekliq esda qolgan Yag'ul opaning boshqa mana bulay deb qo'ndiradi. Qo'ndiradigan so'z ortiq bo'lar, sutmaydir endi miskinlar. Asqadullin, nega bugun o'qib kelmading deb. Qo'ymaydir endi jamoat. O'sharaq o'qiydir endi, baribir. Bu shulayda apa aytadir, yaxshi o'qituvchi bo'l aytadir. Rus tili bilgan bola asoslarda yo'qolmaydi. U vaqtda il zo'r bit. Shuna ko'ra u aytadir, rus tilining negizi ul tarjima ham so'ylasha bilu. Shuna ko'ra ko'p darslarda bizga aytadir. Bolalar aylangiz tarjima bilan shug'ullanamiz. Mana bugun shulay, bugun bulay bir sevigisda qolgan.
Нишләп ул җөмләне биргән ул? Әйдә балалар, алдыгызда кәгазьләргә языгыз. Мин татарча сүз әйтәм, җөмлә әйтәм, сез аны күчерегез урысчага. Мин ипи белән май яшим диде бу. Әйдә тәрҗемә итегез. Яздык, тәрҗемә итеп бирдек. Бүтән класс язган, я кушал хлеб с маслом. Кушап инде анда. О белән инде. Апа карап чыкты да, бик ачу килеп трен чыгып китте. Икенче көнне дәрескә апа бер сумка оппак ипи өстенә сап-сары май ягып, һәр балага җитәрлек ипи белән май ягып килде. Так балалар, давай, разберите, алыгыз, алдык, һәрберебез алдык инде. Ага. Менә балалар, тотыгыз ипиләрегезне кулларыгызга, исегездә калдырыгыз. Шуңа алып килдем. Онытмагыз, урысча мин ипи белән май яшим, булай була. Я ем хлеб с маслом. О белән, аңладыңмы? Аңлады, апа, аңламыйча инде ипине ярып сорашып бетергәнек. Кәгазьләр буялып бетте. Yazıp birdik apага, apa jilmayып aldı indi. Күрәсең, әйбәт язган бер ярты, почти bütün класс язган, я ем хлеб с маслом, еще бы, тәмле итеп ашагач. Ләкин председатель кызы дөрес язмаган, артырып язган. Я ем хлеб с маслом со сгущенкой дип өстәгән. Председатель кызында бәлки булгандыр инде сгущенка, без белмәдек. Ә менә Сибатуллин дигән классташ малай элек шәй язган, я кушал хлеб с маслом, наверное, вкусно было дип. Кашима пайда, син нәрсә, Сибатуллин, башка балалар син яза алмадыңмы ни? Алакаем, син ипи белән майда ашадың бит инде. Сибатуллин әйтә. Ила ипи белән майда бит ул. Ничек эләкмәде барыгызга да җитәрлек итеп алып килде балалар. Арттан Фәрия исемле кыз кычкыра. Опа, миңа икәү эләккән, ябышкан булганнар, ашап бетердем инде. Ике бишлек куерсыз миңа ди. Сибатуллин балакай үзе дә гаеплендер. Шундый беренче класстан бери әзрәк кызыгарак бала инде. Берсендә сорадылар комиссия килгәч. Сибатуллин әйтәле, Бөек Ватан сугышы качан башланган? Бөек Ватан сугышы таң тишегеннән башланган ди. Әзрәк шамасына китерде барыбер. Менә шулай дуслар, кеше сөйләп торган балам үземдә әллә ни оста укучы түгел инде. 3-дән 4-легә менеп баручы, такой уртача укучы инде. Шерик азагында минем 3-леләр 4 алган 4-ләрне дә сүрәп төшерәләр дневникка 3-ле булып. Нойша, мин инде артист шаткылары булгандыр. Мин рус әдәбиятыннан, тарих дәресеннән, географиядан бик матур итеп сөйли торган идем. Укучылар авызларын тутырып ашып тыңлап отыралар, чөнки мин укытучыны тыңлый дирем дәрестә. Тыңлый дирем, килгәч инде арттан да чыгарып, моннан да уйлап, бик матур итеп сөйли торган идем инде. Менә теге 1812 елгы сугышны булайрак якынча сөйлим инде. Сафка тезелеп баскан француз солдатлары, матур мылтыкларының штыкларын ялтыратып, кремнанган күнетекләрен тигез атлап, шап-шып итеп безнекеләргә каршы килгәннәр. Безнең тау башында басып торган Кутузов дигән бик яхшы полководецебез, яхшы кеше булган, татар булган дип та сөйлим әле. Һәр вакыт французларны турбадан карап торган, турбадан караганда бер күзенә обязательно җимешле булган, шуңа күрә велосипед камерасы кисеп, уң күзенә ябыштырып куйган дип сөйлидем. Тагын нәрсәләр алдыганымдыр, хәтерләмим алар. Ошым, шунда укытучы туктаталар, ярар Асхадуллин, ярар, аңладык. Сөйләү өчен 5-ле, кайтып китап алып укымаган өчен 2-ле дип, 7-ле куеп кайтарадыр. Шуннан бу тарих укытучысы белән тарих бетмәде бу хәл. Берсендә без бит инде без укыганда менә монда кәҗә дигән әйбер калдырып бар маңгайда. Ул инде үзенчә прогресс, гел плешерлек, монда уже чәч калдыра рөхсәт иделәр. Булай борылгач, артта утыручы малай дәрес бара бит инде, шушы тарих укытучысының дәрес. Чәчне тотты да алды. Мин берне кулдырдым тиңә. Абый күреп алды, кайфы булмаган, бик спокойно абый инде. Жыгырып та килде, мине жакадан эләктерде дә малай. Ох, минем дәресне бозып утырасың. Әйдә, Асхадуллин директорга алып керәм дип чыгып китте. Чыкты, булай арттан тоткан инде менә жакадан, әйдәле, идән теге күп буягына ялтырый. Тыйып карыйм да, директорга кемне керәс килсен. Туктап булмый, абыйдан калган иске туфли бер сыры калмаган уже. Конкис ман шул барам каршы. Әле тыныч кына алып керсә ярар, бу миңа беләс нәрсә ди? Әле мин сиңа Асхадуллин шундый характеристика бирдерәм моны бетергәч. Армияга алмаслык итәм мин сине. Без ул вакытта куркабыз. Анда ишетелә бит инде кулакка яшь булсак та, армияга бармаган җегетләргә кызлар карамый икән дип. Хатын чыкмасы биш куркып калдым мин. Аның армиясын шот слимәле, авыл җирендә фәләннең баласын директорга алып кергәннәр дисәләр, расмы нәрсә була. Мин әгәр дә әти белән ишетсәләр, әти бәрәдә утыра.
әнке бұлша. Енді кірәс келмей, шуып барам, директор болмасы жақынайғаннан жақыная. Мына жыл артист болған қадар енді башқа бір ой келді. Бұлай дедім. Абай, жылым бетен. Егер нәрсе мені директор қап кірсаңыз, мен сіз өлген шыққан бір кезге шешек тауып келмеймін дедім. Абай шаң болды. Кесек кіна көздер оқайды, менің башта соображать етіп бітірмеді. На всякий случай директор бөлмесіне жырақ қара кеттік. Ondan sonra жеңіл сулады да, менің костюмдарды сөткен болды енді. Шушылай мойынға қолын салды да. Асқадырлен. Миға, сенің ол шешеклерін қабірге керек те болмас. Но міне, олай-бұлай үлән етіп алсам бір қабір қазушы бар екен деп, класс қауып кіріп кетті. Біздің бұғын шараш едік. Біз өзіміз офицер ек, мылтық өнедір ек. Офицер анда кім нәрсе болған. Мен Марайсиев болып жүредір ем енді. Кімдір Александр Матросов. Өзіміз агроном әнкелерге бұлышқанда шүгіндір нешік отыртыла, бәрәңге нешік отыртыла. Өзіміз зоотехник, көрші сұрғылан бір қызық қал болды. Ауылда бір заман қоян асыра модыға кірді. Аның бір қояны бар, менің бір қоян бар сатып алған. Қибат бейталан бұлай ғана алып болмай. Қазір балалатырға ойладық. Ол қояны мен қап кірді, менің шетлікке жаптық енді кісін, қияланамыз. Нендейірек бұл екен, нешеу бұл екен, қайсымызды қынашар екен. Екінші күні шықсақ, қанға батқан қоянлар. Етіп ұтыралар. Сұрып менен бір яшқа зұрат, нағыра қоңлағандар енді. Ғаме, мұнда что-то не то. Мына біздің әті біләні, үйде бір қашан сұғышқандары жоқ, заты олты балады. Соңынан ғына білдік, ikisi de ота қоян болғандар екен. Ләкин біз оларын балалаттық. Әне қоян керек екен аңладық, балалаттық, үстірдік. Мына шундай ол біздің бұғын. Мен қазір қошақта ойлап қоям. Мен етем, қазіргі бұғын келешекте мына көпдірелерден соң шулар арасында бір артист болып шыққаш, мына сіздің кебі тамаша шалында өзлерінің бұғыны турында, өзлерінің шұры турында нәрсе сөйлер екен. Buncha Toshar estrada teatri yetakchisi Ravshan xalq artisti G'amil As'adulloh. Бек рахмат достар. Мейрамыңыз матур болсын, игілігіңіз матур болсын. Ені қар сахнаға шақырам. Сіз бек яратқан артист, менің де достым, біздің бұлабай көпелер концертларда қоярға болсын бірді менің. Ол енді біраз ұйғалып тұрды, çünkü микрофонны от жүгеніне алыштырды. Қазір қымызлар ясыйлар, от үстінде үйрей. Но соңғы вақытта нәрседер болған, ояғына от тепкен, сол келіш бар жырларға келді. Қазір бейт от үстінде күреш бар, шуға зірленемді. Татар Сағат қазақ артисті Илназ Бенуалиев, ең матур, ең мұңлы тауышы білән. Рахмет Илназ. Отыр ақшамығыз әлі қысақ аяққа. Мөлт яқшырақ жырлармын. Қазын! Қайырлы кеш барыңызға, ләйләңіз біргелі. Gülürsün uğradım yüreğin çalısına. Kızların kız kayılarım şeşeği bulasına. Kızların kız kayılarım sezi şarkış kaylarım. Ara güz uzun kılım mehdim şaklı kılarım. Kızlarım kız kayılarım sezi şarkış kaylarım. Ara güz uzun kılım mehdim şaklı kılarım. Gülümü tacı karadım, zenger kökün bezine. Kızlarım kız kayılarım, koyaş nur sivesine. Kızlarım kız kayılarım
No, eğleniz şimdi. Apası kız ha. Ay valla ceseyler. Yürek çılgın bürküler. Vurulgan o şeşeke. Kızlarım kıskaylarım. Dengü sulma şeşekler. Kızlarım kıskaylarım. Sizi şanı kuşaylarım. Ara güz uzurdum. Nehri şatlıklarım. Kızlarım kıskaylarım. Sizi şanı kuşaylarım. Ara güz uzurdum. Nehri şatlıklarım. Nehri şatlıklarım. Nehri şatlıklarım. Oy sevmişsiniz. Zor rahmet, zor rahmet. Kamil abi bana etse de aksın mıydı, etmese de aksın. At dikmedi, hatun dikti. İyi bakmayacaksın. Hayırlı işler, hürmetli damaşlar, nice keyifler sizden. Evet mi? Nice yıllar jırlamagan жерден jırladık. Allah'a şükür. Bu indi barlık zalda oturgan kızlarımızga bagıшлап jırlangan jır bolsun. Hele bu hali alkışlar işitke жаңартасы болар bu жерni. Жаңартayım mı bu жерni? Gerek mi? Ne iş mi? Siz koya barasız. Min alga barga sayın baralar. Haydi güzel bayanға jırlап kettik әлі bir motor jır. Barımızda bile turan jırlarımızdan birisi. Ünsavologiya. Jırlап oturayық ayda Beyranбек. Көңіл радиосының ең тырышып іштенген концертларының бірсідір бұл. Bügüle dalının şikesi Alga kilmi belek olmay başının bir güreşegin Alga kilmi belek olmay başının bir güreşegin Yalnız kırılır kırpazın Ayrılasın ağlar bildim Yalnız kırılır kırpazın İlnaz Bilvaliyev! Sizin kaynar alkışlarınız İlnaz Bilvaliyev! Badır akşamıza günler üstünde vererek İlyas Bilvaliyev.
Әне келген бет, жігіттер. Bir яқтан әне яқсıyım, bir яқтан мен яқсıyım. Кімнен туасың жолай, нәдей? Ақсарсыңна берді. Бұны енді бұлайгер менің. Атырақ шамы қыз әлі. Ауылға қайтып кеткен бір жыл кимәсіп болсын. Мында келіп тұрмай сәрдеге қайтырға уақытты жұманның шоңай көрі ақсады ол. Бірақ ол қайтпағыз менде ақсады. Исен сау жер олап, ақсы көрмей түрел. Аларға керек, білемейін. Әлі бір қатты деп тұрасағыз әнені сырлатам. Ярабай, етігіп тұрмайындар. Рахмат. Әйде ұзатам, ақсап ұзатам. Сен сау бол. Олым, паршаларға да барыңы. Алқышлар. Разияда келген бітәс тағы Ферулла. Яни рахмат, әлі білмегенейім. Бигзу рахмат! İlnas Minvaliyev. İlnas, kralınızı kumilden. Әскерлердің неге керегі бар деп. Ришат, минем сиңа бер тәкъдимем бар. Ayda söyle. Әйдә чиратагы җырчыны без түгел, зал дөресрәге тыңлаучыларыбыз үзләре чакырсын. Ayda kilişem İlnas Minvaliyev. Менә дигән итеп залны күтәрдеме? Хәзер актив рәвештә алар безнең белән эшләргә әзердер уйлыйм. Әйдә. Дуслар, игътибар. Ул Татарстан Республикасының атказанган артисты. Юк, болай гына булмый, болай гына итеп булмый. Айса яхшы игътибар белән тыңлыйбыз. Яфрак күбә эзләр җитте күзләр. Кем икән? Падма? Яңа карлар, яңа елның кара ява. Рамил Миндияр. Каршалыбыз! Рамил Миндияр. Tağın bir yıl tingləvə yazmışım oranları Qayğılarımı
seni bir günden kütän. Yüreğime ışık yakıp kütän. Birlerinin tuluşkanın görüp, yılmaygan günden alıp kütän. Kögersinnin öbüşkenin görüp, oyalgan günden alıp kütän. Sağınıp kütän. Elimden oralar dertler bana, yüreğimde deriz anılarda. Köpür yazdım şu şeşetleri, sigen yarın kilsin sığlama. Yaprak bezler şiddet güzel, mehabbet o kızına sınalar. Güzlerlere yazılar havatılar. Sigen yarın sımlama, sımlama. Yaprak bezler şiddet güzel, mehabbet o kızına sınalar. Güzlerlere yazılar havatılar. Sigen yarın sımlama, sımlama. Oklarların kızı çiçeklerinde, kış gelip gider sırama. Çalkışlarının okulunda serenar. Sigen yarın kilsin sımlama. Yaprak bezler gitti güzel, mehabbet o gözüde sınalar. Güzlerlere yazılar havatılara. Sigen yarın sımlama, sımlama. Yaprak bezler gitti güzel, mehabbet o gözüde sınalar. Güzellere yazılar havatılar. Sigen yarın sımlama, sımlama. Yaprak bezler gitti güzel, mehabbet o gözüne sınalar. Güzlerde yazılar havatılar. Sigen yarın sımlama, sımlama. Yaprak bezler gitti güzel, mehabbet o gözüne sınalar. Güzlerde yazılar havatılar. Sigen yarın
Daha da güçlü alkışlar Rami Eminzi'ye. Liliye, ihtibar etkenin var mı soğuk yıllarda retro jırlarını yoğartıp, qovat təqdim etib modaga kirdi? Әйе, онытылган сирәк башкарыла торган җәүһәрләребезгә яңа сылы шыру кирәкле һәм бик мөһим дип уйлыйм мин. Сүзен kitap диләрме? Шулай диләр, әйме? Сүзен kitap. Инде бу урында сәхнәгә Зөлфирә Шәйдуллинаны чакырасым килә. Яхшы, ләкин әйдә без Зөлфирәне 80-90 елларда алып баручылар артистларны ничек чакырганнан менә шулай итеп чакырып карыйк әле. Тотале, моның өчен бит кимендә шнурлы микрофон кирәк. Ким дигәндә? Хәзер барысы да була. Ул да бармы? Алло, әзерләнгәнсең син. Эшлиме соң? Ага. Эшләргә тиеш. Рәвешен китерәсең. 1, 2, 3 эшли икән. Яра, 80-90 елларда дисең. Әйе. Сандугачкай сайрый ой тирәктә, тавышкайын сала йөрәккә. Җыр тыңласаң моңлылардан тыңла, моңлы җырлар кала йөрәктә. Кадерле җыр сөючеләр, күңел радиосы оештырган безнең яшьлек җырлары дәвам итә. Халкыбызда бер кыйсса бар. Туктап, булды, тәмам. Мегә тәмен генә белеп сөйли башлаган идем. Ярар, тәмам булса каршылыгыз. Сәхнәдә Зөлфирә Шәйдуллина Мирзаянова. Festival Jinguçesi.
Әлі шылайны ғитіп құл шапқанда Мирза Янова деу рәхат енді. Олайсаң менен башқа Шайдолланы деп кінайғылан етіп шығаралар, жарты жаным білән күйіп басып тұрдым сәхна артында. Қайырлы кеш, құрметлі тамашашылар. Біздің яшьлек жырлары концертіндан нештеп бересің сен? Сені поддержать келдім. Мәйтем қайтқан уақытта адашып қалырсың деймін. Яшында бар бетінде. Яш айырмасы зор болуда, білмеген тамашашыларда бардыр әлі. Біздің яш айырмасы 10 яш бет. Меңа міне үйленішкенде меңа 32 еді, Зельфираға 40. 40 түгіл енді, 22 яш еді. 22 яш еді. Бик зор плюслары бар екен аның, Аллаға шүкір таба білсең. Сөйләшір сөзіміз көп. Ол меңа өзінің бала шағын сөйлейм, мен аңа өзімнің бала шағын сөйлейм. Ол меңа ялғанлай алмай, мен аңа бала шағын көрген, мен аңа біраз шыттырып жіберем енді. Ей, мен айтам, бір талон тұтып, қалбас артынан шираттыра тұрған едік деймін. Меңа да әне сөйлегеннен ғана білем еді. Кімнің талонлар білен шулай жүргені болды, құлшабығыз әлі, бар бей? Бар әлбетте. Біз ширатта тұра едік, ширатта тұрған болды, мороженый артынан. Ауылда бет морозильнігі, холодильнігі yok кейбетнен. Ауылға мороженый түш келіп жеткен деген хабар 2 минут ішінде бүтін ауылға тарала. Ауыл балалары тізіліп басып мороженыйны алып бітірәбіз. Шул вақытта әлі шул мороженыйны алу үшін көпме әзірлік керек, үлгірлік керек. Шуны алу үшін ақша керек беді. Ақша менен шек, өзі ішлеген ақша. Шеше жуып, шеше сдават етіп, мороженый ала тұрғаны. Ансы сен ағына түгіл біздің де яшылық уақытларын әләкті. Бәсін кейсе, біз күрші қызы Гүлшат білен шығып күйті едік Темірташ көбілен шеше әзілерге. Бүтін ауыл бойлап. Нәрсеге бүтін ауыл бойлап ізесің саңана? Нешегені көпе-көбілер болап шумға да шәбірек. Ей, білмей, бізге әтейінікі де жетегі. Егер әтейлерін яманлап сөйлемей әлі, ол көп қойлада болған нәрседір. Шылайда әтейлер тұрында яқшығына етіп сөйлерге лайықлы біз. Чүнки biz аларға ғамыр бойы борышлы. Міне қазір яңырайшақ жырыбыз. Менің әти білен әне бұл жырыны 1980 жылының 6 июнінде Мүслим районы Татбөлер ауылында ишік алдында колхоз брезенті алып, ишік алдында шатер қойып, той еткен уақытта көздерін көзге қарашып, қолларын қолға тұтынышып жырлаған бір қолыңна деген жыр. Бұл жырны енді біз 3 жыл давамында тамашашыларға өзіміздің концертларда жырлайбыз. Біздің концертларға ерген кішілер бармасын, қол жабығыз әлі. О, рахмет. Әкімдер бізді бүгін бірінші тапқыр көрек қол жабығыз әлі. Нешік кіна болып ақырамастан, біздің білен болғаныңыз үшін зор рахмет сізге. Bir қолыңна, Рифқаға өлен кейі, кәнім сақ ел сіздері. Искәтшіліп бір жырлап отырыңыз әлі. Qayda buldum, əlləyilə qaşıb qayda qırdım. Bir qolumunu birgə gidigəli, bir şaqlıqla gidigəli. Bir qolumunu birgə gidigəli, bir şaqlıqla gidigəli. Quşulum şivarı talan ayı rəhmət. Yıldızlardan akıştı eller, gözlerine sinen sırları var. Bir kulağına bir yekidi gelir, bir şadlığa keyfi gelir. Bir kulağına bir yekidi gelir, bir şadlığa keyfi gelir. Bir şarkılıkla keyfi gelir. Bir kulağına bir yekidi gelir, bir şarkılıkla keyfi gelir. Bir kulağına bir yekidi gelir, bir şarkılıkla keyfi gelir.
Size alkışlarınız olmaz. Hem Zülfire Mirzayanovlar. Алмаз Мирзаянов. Zülfire Mirzayanova. Biz rahmet özünüzge. 90-нчы еллар дөньяга күпме матур җыр туган чор. Шул җырларны тыңлап үскән балалар ич без. Әйтмәсәң дә, диванга кырын ятып, магнитофонның тавышын төбенә кадәр име ачып бетереп, шуларны тыңлыйдык. Магнитофонның тавышы? Әйе? Нигә? Магнитофонның нәрсә икәнен белмисең бала? Беләм, ләкин менә мин диско шатылый идем. Соң күрнәйне синең диско шатыңлаган, әйме? Яшь бит әле син. Әйе, без менә кассеталарны кирегә әйләндерә, әнә минем исемдә шулай тыңлыйдык. Шулай тыңлыйдык бит инде, әйме? Шулай бит инде. Шулай, әлбәттә шулай тыңлыйдык. Ну, монда шунысын әйтергә кирәк. Дискмы, кассетамы, иң мөһиме син аларны тыңлагансың. Синең каныңа сиңгән ул җырлар. Һәм тыңлыйбыз Ришат. Концертыбызны дәвам итеп сәхнәбез түренә Татарстан Республикасының халык артисты Рөстәм Закировны чакырып алабыз. Кошалыз Рөстәм Закиров. Авто башлаучы Ринат Рахматуллин, сүзләре һәм көе Халзай Бәләкәй, Фатмашалда, Әмгелә. Şeşeler bide ağarımdı dime Uylama elikey Katılır turunda Bağında üzgen Şeşekeller gibi Şıyıldı elikey Sinik yanına Şanasa Üttüğüm ürlerini Ayıdırmalı Bize gelip Gürle bir yaşaysın Işık şarımları şarladı Üstürdük bizni Sidim azladı Taralıştık biz Dörlü yaklarga Biz varımızda Rahmetli sinan Şalasa Üttüğüm ürlerini Ayıdırmalı Bize gelip Gürle bir yaşaysın Saklarga girer Bizge alardı Partaymasınlar Bengige alar Engeyler biznin Yaşavını yemin Partaymalı
Шеркеш, хөрмәтле тамашачылар, алдагы җырамчылар сезгә танышларның берсе булыр. Менә инде монда мин сөйләшә саралданнан алмас. Минем хатым яшь, шуның хаты яшь дип әйттем дә, минеке дә карт түгел. Минеке дә үземнән 10 яшькә почти кечерәк, инде башым беләшәнеп үткәч, хатын яшь дип йөрәк яшәп бетмидер инде. Аптырасак мин Галиев иҗат иткән ки, Вазиф Фалера Тарганова сүзләре, күзләреңә тагын бер карыймчы. Итек җирләр. Рөстәм Загиров. Бәйрәм рәхмәт. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, беләбез, сез аны көттегез һәм тавышын ишетергә дип шушы
залга килдигез. Ләкин кызганыч тормыш үзенекен итә шул. Эстрадабызның легендасы Дәниф абый Шәрәфетдинов шушы концерт алдында гына шалтыратып кызганыч, савыгып бетмәдем, шуңа күрә Казанга килә алмыйм. Сауыккач та концертыгызда катнашырга сүз бирәм диде. Инде кадерле дуслар, без аңа очратыбыз. Сәламәтлек кенә телибез. Шулай бит. Һәм әйдәгез әле үзе менә шушында, шушы зал уртасында басып тора дип күз алдына китерик тә аңа алкышлар бүләк итик. Тик бер дә карамасын, аның җырлары бүген дә безнең белән янәшәдә булачак. Әйе, аның җырлары бүген әлбәттә яңгыраячак. Ничек дисезме? Дуслар, каршы алыгыз. Сәхнәдә Дәниф Шәрәфетдиновның улы Динар Шәрәфетдинов!
Бик рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Хәерле кичләр. Әле генә Рәис Ханнанов иҗат иткән «Зур юлларга чыкты атым» дигән җырны башкарып җырладым. Ә хәзер инде әтием репертуарыннан тагын бер җырны башкарырга рөхсәт итегез. Урал Рашитов «Сагыну хисләре». Динар китмә монда сиңа чәчәкләр алып. Кадерле дуслар, инде шушы концерттан соң татар эстрадасының күгендә тагын бер Йолдыз барлыкка килеп исәптән. Йолдыз барлыкка киләчәк, калачак Динар Шәрәфетдинова. Сезнең кайнар алкышларыгыз. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Кадерле дуслар, әйдәгез бераз гына ял итик, антракт, аннан соң инде дәвам итәрбез. Рәхмәт. Музыку можно? Чуть-чуть на монитор.
яшьләре Искә төшкәч йөрәк яна Кояшлы җәй, ягымлы җәй Салкын көзгә калдырып китмә Нигә бик азга киләсең Сине сагынып гомер үтә Кояшлы җәй, ягымлы җәй Дуслар җыелышкан учаклар Ләкин күпне сагынсак та Кире кайтмас инде ул чаклар Салкын көзгә калдырып китмә Нигә бик азга киләсең Сине сагынып гомер үтә Кояшлы җәй, ягымлы җәй Дуслар җыелышкан учаклар Ләкин күпне сагынсак та Кире кайтмас инде ул чаклар Мин күзләремне киләчәкне күрергә өйрәтә башладым Ә киләчәкне күрү, шуны күрәм дип хис итү Иң авыр минутларда да җиңел һәм күркәм итә Хәерле кич, рәхмәт бик зур. Без бик шат сезнең белән бүген менә шулай күрешергә. Сез ничек шат микән безнең белән күрешергә? Бик шат, да? Ну, болай булгач, иртә белән хәтлек утырабыз моннан китмичә. Нормально бит? Без дә китмибез, сез дә китмисез. Бүтән монда бер кешене чыгармыйбыз да, сезне дә чыгармыйбыз. Нормально? Булсын шулай тогда. Яра без теге Күп сөйләшеп тормыйбыз инде. Әкрен генә шул икенче җырга күчәбез. Күрше авыл кызы турында була хәзер. Җыр. Чәчәкләр солган Тешләр күрә йоклый буран Ә мин шул танаурам юлында Үтәсең мине маңлаеп Каршы чыгасың елмаеп Тагын езәм сөю нурында Күрше авыл кызы Уйларымда тик мин түгелмен Сөю белән
Сихрләде безнең күңелләр Ай, рахмат. Рахмат бик зор. Күптән шундай алкышлар теге ишеткән дә юк, күргән дә юк. Без бит инде теге Брежнев заманынан бирле җырлыйбыз. Брежнев юк, но без бар әле. Даже Горбачев та юк. Вот. Без хәзер шушы ике җырны җырлагачтан ничектер менә ул заманда җырлар күп инде безнең менә анда бар. Төрлесе, бүген синең той, кара кыз, кунак кыз, монча. Менә кайсын җырларга дип. Нәрсә? Аннан башка никак невозможно? Як серьезно? Ул җырга ничә ел икәнен беләсезме сез? Менә әйтегез әле берегез хотя бы, ничә ел дип уйлыйсыз? 40, 30, ну, Фәнис ничә ел әйтәләр сез? 90-нчы елда булса, 32 ел була. Фәнис Мортазин, Айфараның фасы, Аккайын авторы. Он самый главный зачинщик. Ну, булсын Аккайын. Yaşarsın dip yazlar sayın Birge yürgen tağ bitine Oturttuk biz zifa kayın Yedik kuşlar jiller alır Emin yanıp suya idim Şuşu koyun döbündesin Benim başkanı suyan dedim Akkayın sen yaşa Varamazsın bizge Yüreğin saf senin Mirişmezsin kızga Akkayın, yaş koyun Sen ölüme yaşasın Senin saf suyun Her yazda yaşasın Süyen dedim senin başkanı Şavlap koydu zifah kayın İstenmedi mini yalgızım Kilem alma her gün sayın Gördüm bugün yaprakları Koyular bizimizge Nige elini sarmaya Birge eli salkın kızge
Yüreğin saf sine birişmesin bizde. Ak kayın, yaş kayın, sen ölme yaşasın. Senin saf suyun her yazda yaşasın. Anlatmadı sevmenler Arı köpek minen kuzga İler yazlar tavbidine Güzeller her yıl sayın Tiksinliğine yeşermesin Kişir bizni, kişir kayın Ah kayın, yaş kayın Nik bizden gidesin Nik miner ömürge Seni yalnız itersin Ah kayın Rencime işitsin payını Göğsüye değmedi Biz bugün ayrı Oy Farah. Sizin kaynar alkışlarınız. Estradamızın legendaları. Oy Farah. Rahmat Zor. Kadir Osar yaşamasını aytırga kerak. Mine siz alkışlaysiz, şulay bit. Әле bu alkışlar to'g'anda nig'roq bo'lgan deyishtir, chunki Oy Farah әлеге türküm u Ko'ngil radiosundan da ulkanroq. Şulay bit. Alkışlar tag'in. Oy Farah. Biz endi Şoşa konsertga әзерләнгәндә, Лилия сценарийны язганда, концертка сценарий языла. Шулай бит алып баручылар бер-берсенә карап, имештер, нәрсәнедер белмәгән сыман сөйләшәләр бит инде алар. Шулай бит тегеләй бит әле, булай бит әле дип, ой, әлбәттә сценарий буенча бара. Менә шул сценарийны язганда, шунысын ачыкладык. Ой Фара төркеменең җырлары гадәттә Күңел радиосында көннең икенче яртысында яңгыр икән. Шуңа күрә алар әлеге концертның икенче өлешен башладылар да. Һәм монда тагын бер кат алкышлар булырга тиеш. Әйе. Яшьлекне сагыну, аңа бер генә көнгә, бер генә сәгатькә, бер генә минутка булса да кайтып килү турында күпләр хыяллана. Әдәм баласын шул хыяллар яшәтә дә бит инде, Ришат. Нәкъ шулай. Үткән тормыш аккан су диләр бит. Авылдашларның җыелышып кич утырган вакытлары, беренче мәхәббәтләр, күзләр очрашудан да бит очлары янган чаклар, су буйларында чаклар ягу. Сагынабыз. Сагынабыз, Ришат. Менә син яшьләр дисәң дә, барыбер дә
Sağınabız bala şağımızны, motor, gamsız, tыныç şaqlarını, etiyetni, qanatında bulularini sağınabız. Sağınabız şulay, indi zolda oturuşular, ülkenrekler bizge qarab, nersini sağına alalar iken soň indi bular, әле bular yaşlar bit dip şamap da oylanıp oturalardır, lakin bala şaqны elbette yaşmısın, ülken bunu vakilimisin baribir sağınasın indi o. Yarar, artık felsefege birilmek, çünkü şirattaga jırşыбыз bik öne bitirmek felsefege birilgendi, dürüsün etkendi. Şunun içinde devam edip sahnede Tatarstan Respublikasının at kazangan artisti Güldaniye Hayrullina. Şauladan sizin için. Hayırlı kech dostlar. Sizning için Vitaliy Agapov yazgan 90-cı yıllarda jırlagan jırını başkaran Baytam Tuğan Avlıma. Baytam düşlerimde ağlıma. Akbuz baratanlı jigit Şığam senin karşına Gülüsüz düşlerime Ağlı buranları İşitirsin işlerimde Tuğan yanıcıları Gülüsüz düşlerime Ağlı buranları İşitirsin işlerimde Tuğan yanıcıları Oyda beni düşlerimde ağlıma Ağaşak kızlarım böyle yürür gelip ağlamda Gülüsüz düşlerime ağlı muradları Yandırasın kullerimde yaşını gümrük jırları düşlerime ağlı muradları Yandırasın çok elimde yaşlarım gıcırları düşlerime ağlı muradları İşitirsin düşlerime Tuğan yanıcıları Gülüsüz düşlerime ağlı muradları Yandırasın elimde yaşlarım gıcırları Yandırasın kullerimde yaşlarım gıcırları Tuğan yakmak jırları Rahmat sizga dostlar. Mında ko'rsatdilarmi meni? Yo'q, mana. Bekiyam sizga. Repetitsiya ko'rsatdilar. Aytam, eng motor zapislarimni topqanlar ekan. Buni yaraymisan hali? Bir qortaymaganimmi? Partiyasi kelmaydi değerli dostlar. Hamon sizning bilan uchrashasi kelar. Shu sahnalarda bosib turasi kelar. Bir shulay aytalaringga qo'yib bir chaqda bir qort etib tahsis etib qo'yamiz uni. Ey, Ilgizar Murtazin degan jırşı kompozitor var endi. U meni urdi endi. Güldaniya dey, men tug'anda jırlayding endi. Hamon da jırlaysan dey. Qo'y vaqt
мероприятиеда бик истә калды инде Биектау районында. Бер чыгыш ясаганнан соң бер төркем ирләр мине чемоданнарымны күтәреп озата чыктылар. Эй, Гөлдания апа, без бит сезнең җырларны тыңлап үстек диләр. Шулай дигәч мәйтәм, мин әле 100 яшь микән дип уйлап куям. Эй, егетләр, мәйтәм, алаяк түгелдер инде, мин бик яшьли җырлый башладым. Шуңа шулай тоеладыр. Шуңа күрә әле җырлыйсы килә, дуслар. Чөнки менә Күңел радиосына килгәндә, Күңел радиосы ачылганда, алар менә Рахман Галимович шулай дип әйткәне исемдә калган. Иң беренче тапшыруга Гөлдания белән Рөстәмне чакырдык дип. Менә шулай иттереп, шушлай күп еллар инде без иҗади бәйләнештә яшибез. Һәм инде менә бүген дә мин бик шатмын аларның концертында чыгыш ясауыма. Шулай аларга телисе килә, бик күп тыңлаучылары булсын. Шушындай бик күп матур җырчылар аларның җырлары белән сезнең белән аралаштырып, очраштырып торсыннар. Уңышлар сезгә Күңел радиосы. Һәм чакыругыз өчен рәхмәт. Сезне җырлаттылар бугай инде әле биетүче юк. Минем биетәсем килә. Әйдәгез аякларында язып алабыз. Әзермесез? Без инде бик тә белә торган җыр. Инде һаман да җырлыйм. Кайбер җырчылар алып җырлап карадылар. Юк, мен әйтәм, минем хәтле җырлый алмыйсыз. Бик әдә дуслар, Сафия такмакларына. Батырлар шибәргә бара, мине кайсып зала. Батырлар шибәргә бара, мине кайсып зала. Сафия, карале, Allah'ım bir barale. Safia, karale, Allah'ım bir barale. Симәгәндә сикән мине сөйши урале. Симәгәндә сикән мине сөйши урале. Гөлдания Хәйруллина. Гөлдания Хәйруллина, көчле алкышлар. Рәхмәт, дуслар, зур бәхет. Сезнең белән очрашып. Рәхмәт. Тагын яссын Алла бирсә. Hey, min әйтәм. Вот җитте заманалары. Менә кругом бушка акчалашалар. Менә әдәкләрен хәтерләсәгез, үзекләрен хәтер. Менә шу билеки генә тәрәзәдән зарплатаны аладыр икта, шул җитәдер.
Мына қазір кругом бушқа ақша жетмей мына бит. Деньги даром. Хочешь деньги? Не хочешь деньги? Бери деньги, не бери деньги. Вот бәйтәм жетті заманалары. Аноним консультант. Біз нендей ақшалаша тұрған жерім екен мұның. Қая кіріп қарап шығыңдар. Нендей жерде ақшалашалар екен. Вот терес. Офистарыма тұр болғаннан. Біреудей, здрасте. Привет, бабай! Бабай мен мұнда. Ай, ненде матур бабай келген бізге. Бабай, отырағыз, рахметіңіз айда, отырағыз, айда, садетіз, айда, шошында. Айда. Мұнда отырым мұны? Мұнда отырыға. Мұна нешік вежливый. Нары, ай, разғын, нары, Мұна шында отырым? Әне шында отырыға. Рахмат. Ол ішләпәсі көпе осық вәлиев. Бабай, мен айтам сізге шәли кәхуа. Очень приятный кәхуа олам. Мен теге Ғаптилға. Ғаллам. Точно Ғаптилғаллам обзан мұла бейі. Ай. Қарал олам. Мына мен консультант сөзін оңлаймын. Міне аноним сөзін оңламын бейді. Ненде сөз олуын? Аноним ма? Ая. Аноним ол бабай. Сіз бізге нәрсе сөйлегеніңізді біреуді. Хам шул есептен бізде білмейешекпіз. Китаннан. Әйе. Міне мұнда отыра тұрған любой кіші турында нәрсе сөйлесін келе шуны сөйлей аласың, бір кім бір нәрсе білмейешек. Олым, хотынна білмейешек ма? Хотынығыз да білмейешек, бабай. Өтшіп! Менің хотынның білмеген нәрсесі yok. Давай сен сөйле, мен яздырып бара. Олым, нәрсе сөйлерге? Бабай нәрсе сөйлерге деп, жоның нәрсе тілі шуны сөйле. Оңладым. Олым, көрші Николай. Самогон қуып сата. Самогон. Мұны сөйлерге ме? Самогонды нешек сөйлемес кәйінде, бабай. Конечно, сөйлерге керек сөйле. Yok, сөйлемейм. Рек. Самогон мәйбет қуа ол. Өзімді алғалайым. Радикулитлиштерге файдасы бар. Молодец, бабай. Міне менің оң яқтағы көрші қатыны, сол яқтағы көрші білен гулейт еті. Гулейт. Аны сөйлерге ме? Гулейт еткені нешек сөйлемейсің енді, бабай. Конечно, сөйлерге керек сөйле. Жоқ, сөйлемейм. Нек? Көршілерді талаштырып болмай бітінде. Йұртқа ұттыртырлар. Жоқ, сөйлемейм. Дұрыс, бабай, дұрыс. Ұттыртырған можатлар қазіргі заманда пик ихтимал ол, бабай. Олам, тағын нәрсе сөйлерге? Бабай, сен бізге давай наркомандар турында сөйледі, наркомандар турында. Наркомандар ма? Қазір мұныр, қаяр ол наркомандар? Бабай, оларда қиынесі жоқ, отыр. Сен просто сөйле білгеніңді давай. Қарал олам, теге қолтық астына сеттірелер бітәлей ма? Міне аны үшіші кіші наркоман му ол? Yok енді бабай, дезодорант үшінші кіші нешік наркоман болсын енді. Алкаш ол, бабай, алкаш. Олайса біздің ауылда наркомандар жоқ, алкашлар. Бабай, алай дейме. Бабай, міне шәһәрден ауылға қойтатырған ешердегі кішкенегіне ақ пакетиклай бірлері қойтмай арватынды кішкенегіне ақ пакетиклай. Сен нәрсе, біздің яшілер алар барысы да тәртиплі, итағатлы яшілеріміз түшті. Міне алар шәһәрден қойталар да, ема? Клубқа шығалар да бір-бірсіне прививки асылар. Кәбеттен укол қазылар. Аннан соң клуб артына шығалар да таңға қадар шарқылдашып күлішіп шығалар. Прививки асаттылар, шының үшін қорқмайлар алар. Ешкер тәртиплі біздің. Ғалемет яшар болсыздан, бабай. Олам, тағын нәрсе сөйлерге? Бабай, давай сен бізге закон турында сөйлелі, закон. Нәрсесің ол закон? Нәрсесің ол закон деп. Бабай, закон ол бүтін кішіде бұйсынарға тиішлі әйбір. Оңладым. Менің қатынсы бағараға әйбір екен, еме? Мен қатынға бұйсынмасам, ұқлау білен бере біріні башқа, еме? Бұйсынсам 50 грамм солып беремін, бош түзетірге. Молодец. Закон нәрсе бере? Сыйырларға фураж берем ол закон? Бере. Нешек, бабай, закон сыйырларға фураж берсін еді. Бермей, конечно, сен бізге закон бұзу турында сөйле. Закон бұзу турында? Мина қатын базардан
Зюган фотография түсірілген трусик алып қайтып деді. Міне шуны киіп ереймін мен. Бұл закон бұзу ма? Қойды бабай, нешік закон бұзу болсын енді. Рахатланып ки, ішің гіне кетмесін. Көрші Николай, анадың қызына Конституция деп ізін құшты. Hem зор пышақ алып, бір құлағын кесіп атты. Бұл поправка Конституция деп аталам. Сөйле бабай. Көрші Николайның қатыны предприниматор еме. Бұл хүкімет мойыннан налог салады. Менің фәлән жеремеден налог салмас мекен деп ұрамда сүгіліп бері бұл закон бұзу ма? Астағафиралла, сөйле бабай, сен тоқтама, сөйле. Міне олым, мен өзім пенсиямны алам да, пенсия ақшаларын санайым да, келгендегі квитанцияларını суға, газға, электрға барысын жүктейм да. Бұл хүкімет Миколай қатынының фәлән жеріне де тұрмай деп айтам. Бұл закон бұзу ма? Бабай, ашық мешіне қайтәлі, Миколай қатынының қой жеріне де тұрмайым деп айтам дейсен? Кесіп ташлаған тырнағана да тұрмай деп айтам. Хейттірі бабай, басын сызам. Так, басын сыздым. Олым тағы нәрсе сөйлерге? Бабай, тәге жүрегінің түрінде бір кіші де білмей тұрған тігі кішкенеген әсір бар ешәл тігі Кияу турында сұрайсыңдар сен? Кияуын. Менің кияу бит банкир еді. Банығы янғаш, ауылға менің амбарға 5 қапшық ақшалып қайтып қойды. 5? Менің амбар біраз тігі дымсу юшірек, ақшалар жепсей башладылар. Менің жол ақшаларını кептіре, көздерім көйіріп бітті. Шуннан сұқыр бітенді ақша бермедіс болыш. Сен нәрсе ештімедің мені? Жоқ. Бүтін ел шаулады, телевидені көрсетті деп отырттылар деп. Отырттырлап шаған, кім отыртсын аны? Перімде божасында қашып өті, Ленин ұрамы 14-79 квартира. Біз сыр етмеске қошқан еді. Олым тағы нәрсе сөйлерге? Бабай, пақаға жетті бұта бір нәрселі сөйлеме. Бабай, әне тегінде үсті ұянып тұрған ешіл кішкіне отны көресің ме? Көрем. Ішлепенні салып шында қаралы. Түшік. Қазір профиль меңа қарал. Түшік. Бабай, давай ки ішлепенні осқа түшеміз. Бұшқа шатысым әлі. Подвалға түшеміз, бабай, бүгіннен башлап бұшқа шүй башлайсың. Кетанна! Подвалда қатыны қыз. Қатын? Микулай. Микулайның қатыны. Микулайның қатыны? Хам кияу қыз кітті. Кияу? Әліп қайтып та жеткірдіңіз уже. Қайтты. Әйді кеттік, әйді. Әйді подвалға кеттік ату. Әліп тұрда менің мойымнан сөйлесім бар. Әлі сатан барсында. Сізі қошығызда Мұйша ташы юмор эстала театрының алыштырғысы шақысы Татарстанның ат қазанған артисті Рүстем Рахмакул Қызышинский. Hem de bizim yaş artistimiz, popüler artistimiz Ranur Avuhadiyev. Ranur. Әкелгес бүтінісі жығылай. Бүтінісі мұңлы, әбісіңмен сөз сөйлемес. Давай мен сеңа угадай мелодия жасап қарайыз, еді? Давай. Мына сен 2 нотадан угадай тасың. 2 нотадан угадайық. Бабай угадал. Сразу міне? Мен бұл жағына бек ешіне тыңнап өстім. Мен бұл жағына яратам. Айда. Жарлап көрсетейін. Жарлап көрсет. Ұятны қабыл алмай, ол менің үшін туған, ташлама синаны менен қолдырша түнге ұрам. Өт молодец! Құрметті машашылар, құрметті достар, қоршалығыз сіздің алда популяр жүрші Әлфина Асанова! Barlaqna bilmeysin mikan Birgina ko'rsamda Negina desangda Sen meniki bo'lsang urgan O'ynaqina yarab ko'zlarini qora Aytali bir yaratam deyim Yozning nurlarini Yangi
kulağına yaşırmasırını anlatılsın hıyallar yıldızı Yedinci katüpte ümit bilen geçen min bir o yıldızın yıldızı Oylaptına yarat gözlerine para eyterleri yaratam diye Yazın oralarına zengin dillerinde nazlar güldem yaratıp diye Oylaptına yarat gözlerine para eyterleri yaratam diye Yazın oralarına zengin dillerinde nazlar güldem yaratıp diye Yazın nurlarından zengin dillerinde nazlar güldem yaratıp diye Бик зур рәхмәт, хәерле кич. Казан. Менә бүген бит концертның исеме дә безнең яшьлек җырлары дип атала. Әлбәттә, минем җырлар яшьлек җырлары. Хәзер башкарасы җырымның сүзләрен Башкортстанда танылган шагыйрә Халисә Мәдәрисова инде 72нче елда ук язган булган. Хәзер инде 22нче ел. Менә бу шигырьне язганга 50 ел, дуслар. Ә менә 20нче елда композитор Мәдәрис Газетдинов моңарга көй салды һәм 2002нче елда беренче тапкыр шушы җырны башкардым мин. Аранжировкасын Илдус Низамов иҗат итте. Шушы форсаттан файдаланып, Күңел радиосына зур рәхмәтләремне белдерәсем килә. Чөнки беренче җырларымны мин иң беренче Чаллы шәһәрендә Күңел радиосына илтеп бирдем. Беренче адымнарым шушы Күңел радиосы белән башланды, дуслар. Һәм бүгенге көнгә кадәр җырларымның популяр булганнарны әлбәттә мин бүген дә сөенеп яшим. Мин сезнең белән бергә, дуслар. Сез яраткан, сез көткән җыр тәнгә урам.
Әлфия Әсханова. Яршаулы шәһәреннән махсус шушы концерт өчен Әлфия Әсханова. Үзі рәхмәт Әлфия апа. Инде мөхтәрәм тамашачылар, чираттагы җырчыны сәхнәгә чакырыр алдыннан бик мөһим мәгълүмат җиткерәсебез килә, шуңа күрә бераз гына игътибар. Кадерле кунаклар, концертыбыздан кергән акчаның бер өлеше бүгенге көндә хәрби бурычларын үтәүче егетләргә, милләттәшләребезгә кирәк-яраклар алу өчен тотылачак. Без аларны көтәбез һәм инде тиз арада алар да әти-әниләренә, гаиләләренә, яратканнарына кире әйләнеп кайтырлар дигән өметтә калабыз. Һәм бу дөрес дип уйлыйбыз. Инде әлбәттә барыбыз да изге теләктә булыйк. Җырчыга килгәндә, Татарстан Республикасының халык артисты Асаф ага Валиев инде күптән бирегә чыгып, үзенең җырларын, үзенең хитларын сезгә бүләк итәргә әзер. Ашалыр сәхнәдә Асаф Валиев. Kimlerdir paylarga kiteler, savaştan yanganlar, yaşları tomganlar, yollarda ısık küteler. Kumilde yürgen yar, düşlerge kirgen yar, oysız sabırlı yertiniz. Yaşlıkның kanına, vəqtələr haqqına, tezrək əylənib qaytınız. Barlıqlar birgənə, yürəkni tülgənə, күңілlərini tübütələr. Çatında kuruşu günler, yıldızlar sarılıp küteler. Kumilde yürgen yar, düşlerge kirgen yar, oysız sabırlı yertiniz. Yaşlıkның kanına, vəqtələr haqqına, tezrək əylənib qaytınız. İsenler kaynağı, koşu günlerin dileler. Hele siz yuvalarına, dostların yollarına, dul kızlar hamanda küteler. Kumilde yürgen yar, düşlerge kirgen yar, oysız sabırlı yertiniz. Yaşlıkның kanına, vəqtələr haqqına, tezrək əylənib qaytınız. Düşlerge kirgen yar, oysız sabırlı yertiniz. Yaşlıkның kanına, vəqtələr haqqına, tezrək əylənib qaytınız. Yaşlıkның kanına, vəqtələr haqqına, tezrək əylənib qaytınız. Tezrək əylənib qaytınız. Tezrək əylənib qaytınız.
Бик зур рәхмәт, хөрмәтле дуслар. Бу җырның шигырен Мансур Шихапов иҗат иткән, кейін Рим Хасанов. Әйләнеп кайтыгыз дигән җыр иде бу. Үземнең дә күңел тулып китте. Хәзер мин сезгә башкарам, шулай ук сезгә бик таныш булган җырны Чулпан Зиннатуллинаның Гөлшат Зайнашева шигыренә язган җыры «Аерылмагыз». Бу җырны инде мин 35 ел җырлыйм, 88 елдан башлап җырлый башлаган идем. Ул безнең татар халкына бик ошады. Татар дөньясында аны барсы да белә. Аны концертларда гына түгел, мәҗлесләрдә дә җырлыйлар. Ул инде халык җырына әверелде. Шуңа күрә бергәләп җырлыйбыз. Аерылмагыз. Yalğız akış ayrılığan qanatları qanatlarını qayıra ayrılığa sapları ayrılmağız ayrılmağız bulsa da sebepleri qanatlarını qayıra ayrılığa sebepleri ayrılmağız bulsa da sebepleri qanatlarını qayıra ayrılığa sebepleri Yakışlı parit mi yakış yalğız qanat qapsarı Biz de birge bulalmağız sular ülge vaksarı Yalğız akış gürgen sayın üzülemeğlerim Nige sındırgen şıklarım bilgidiz kaderlerim Yalğız akış gürgen sayın üzülemeğlerim Nige sındırgen şıklarım bilgidiz kaderlerim Sifatallarga seyyedim Bilmedim bugülesin Bilmedim tallarga qarab Uzegirni silesin Ayrılmağız, ayrılmağız Bulsa da sebepleri Qanatlarını qayıra ayrılığa sebepleri ayrılmağız 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 bulsa da sebepleri qanatlarını qayıra ayrılığa sebepleri ömürlerini kıskarta ayrılığa sebepleri Ayrılmağız. Asaf Valiyev. Зур рәхмәт. Asaf Valiyev.
Selamat bo'lasiz. Zo'r rahmat sizga, Asaf Valiyev. Ana Valiyev deganlardan umuman bizning estradamizda umuman bir necha Valiyev familiyasini yurituvchilari bor. Asaf og'am, Ilshod Valiyev ham Ilham Valiyev. Naqshloy so'rov senda to'g'risan, chunki Valiyev o'ldiganda bizda Tatarda bek populyar familiya. Yo'q, hali obtirab aytuvdan aytdim tugul. Valiyevlarning ujayib bo'lularidan aytaman. Ayshol kelisham. Mana Asaf og'aylarni qarab turasan, aymi? O'z deganini erisha turgan kishingda. Bilalar, jirlayda bilalar. Shulay. Jir soylov degandan Kiramaddinovlarda jirni soylay biladi. Kiramadinov degan shirkat Tatar estradasida o'l onday birov kuni. Ey, g'afur etasiz. Qo'sh olasiz do'stlar, sahnada Ruslan Kiramadinov. Şiddetlerge gidesiz, nivola gidesiz, üzeklerden üzesiz. Sizi bayısı illerden, sizi bayısı şehirlerden, soğanımı şarışık düzesiz. Unutulmaz içinden düşen ister, üzü gözü tuman yollarız. Vaydırsız var biri, vaydırsız biri, başı bulmasa eğer jararız. Vaydırsız var biri, vaydırsız biri, başı bulmasa eğer jararız. Aziz tuğan şirgen, koytamaysa seni kederden, şiirlerden ömür gidigenler. Gitmegez yaşlıyız, ni şekiller yaşlıyız, ni gözlerin başlar gidigenler. Unutulmaz içinden düşen ister, yüzü gözünün duman yanarız. Kayıtırsız vardır, vaydırsız elbir, başı bulmazsa eğer jararız. Vaydırsız vardır, vaydırsız elbir, başı bulmazsa eğer jararız. Sızılana sızılken, mumulana sızılken, ferdeleri sezilken jırlarını unuttunuz beni, yuvarttınız beni, bizge boyutturan yolları. Unutulmaz içinden düşen ister, üzü gözü duman yorarız.
Зур рахмат, кырмаслар, бек зур рахмат шундай матур жылы алкышларыгыз үшін, шундай күчле, дәртле алкышлардан каршы алганы сезгә шын күңелдән бек зур рахмат. Менә инде игътибарыгызга шундай чикләргә китәсез дигән җырны башкарып китте бит инде. Бу җырны килгәндә, бу җырны белмәгән кеше, бу ретро җырлар исемлегенә кергән җырларның берсе Илгиз Абый Закиров көенә язылган сүзләре Роберт Миңнуллин чикләргә китәсез дип аталды шу җыр. Хәзер сезгә бер шушындый төрттүрә торган бер җыр җырлыйм. Теге бу җырның авторы да хөрмәтләр монда. Бу җырны инде кирдән шушы халыкка яңа ритмнар белән, яңа сулышлар белән керттек. Хәзер менә җырлап җибәрәм. Төрттүрә торган инде мин җырлый башлагач аңларсыз. Шулай иттереп хөрмәтләр әйтәләр бергәләп. Зиләпа Диваева сүзләрендә язылган Зөфәр абый Хайретдиновның мәңге үлмәс һәм мәңге онытылмас җырларының берсе «Соңрак син сагынырсың» дигән. Gitken günlerle göz yaşlarım gitmedi. Gözler ütüp yazılar gilyen yürek şuna sezmedim. Elimin soğanına sine sonra seni soğanırsak bayıklar ütüken günlerimi kolayla yanılırsın. Elimin soğanına sine sonra seni soğanırsak bayıklar ütüken günlerimi kolayla yanılırsın. Düşlerimde gören uyuyorsan uyalanasın. Bir kulağını yavalarmın diyende yuvalasın. Elimin sağına sine sonra seni soğanırsan bayıklar öteken günlerini kolayla yanılırsın. Elimin sağına sine sonra seni soğanırsan bayıklar öteken günlerini kolayla yanılırsın. İzler yüzünde yıralaydı oralar. Sine fetlerlerde varır sıkırı koyacak yaralar. Elimin sağına sine sonra seni soğanırsan bayıklar öteken günlerini kolayla yanılırsın. Elimin sağına sine sonra seni soğanırsan bayıklar öteken günlerini kolayla yanılırsın. Bayıklar öteken günlerini kolayla yanılırsın. Ruslan Kirametdinov! O'zimizning shoulı yigiti Ruslan Kirametdinov. Bilasizlar endi shoulı hafta qolan endi yigitlarning ijrochilari sizlar. Ruslan tamom boshqargan. Ruslan Kirametdinov.
Yüz rahmet. Ришат, син Зөфәр Билаловның ничек итеп Зәйнәп Фәрхәтдинованың йөрәген яулау тарихын беләсеңме соң әле? Мен инде бит тамашачыларга әйттем, без сценарийны беләбез, рәвеш кенә китерәбез. Һәр мин рәвеш китереп синнән, "Юк, Лилия, белмим" дип әйтергә тиешбез. "Юк, Лилия, белмим." Ярар инде, ярар, сөйлим әйдә. Так. Зәйнәп исемле кыз янына килде, дә? Нәрсә эшли? Би. Җырлый. Ну, әйт инде. Ул Зәйнәпне сүзен җибәрә. Соң шундан башларга, соң Зәйнәп янына килеп, читләргә китәсез дип җырламас инде, Руслан кебегәйме? Әлбәттә, ул Зәйнәпне җырлар инде. Шуның белән йөрәген яулаганмы? Иә. Булдырган. Ну, оста. Каршылыгы сәхнәбез түрендә Татарстанның халык артисты Зөфәр Билалов. Үзе. Aşılan dillerge bu mehabetin iken başlamadan yazdı benim ellerimde sinmiken gözlerimde bir gözler yüreğimde demiken esmerge yüreğimde demiken gözlerimde bir gözler Qarashların söz iken G'yşib tutmam degan edim Vashington iken Ko'zlaringda men ko'zlar Yuragingda demikan Esmerga yuragingda demikan Bir yılmaysan şu jitken Yılmay şirin akbara Yılmay şirin üzitsen Gözlerimde benim gözler Yüreğimde gemiken Esmerge yüreğimde gemiken 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 Esmerge yüreğimde gemiken Yüreğimde gemiken Yüreğimde gemiken
Кайрылса шулай көчле алкышлар белән каршы алыгыз сәхнәбез түрендә Татарстанның халык артисткасы Зәйнәп Фәрхетдинова. Hayırlı kişiler dilerim. Kişilerimizde, günlerimizde, oldaki günlerimiz, doğacak aylarımız, yıllarımız var dik. Hayırlı haberlerini alıp gitsin. Elbette bu günlerde yol mayası da kelmey bit әле. Шырлап турасы да келмей. Шулай да менә бу очрашуны оештырган Күңел радиосына
рәхмәтемне әйтәм. Безне яшьлеккә алып кайтып килә торган бүгенге очрашу. Чынлап та сезне бераз гына булса да, бер кечкенә вакыт аралыгында булса да, яшьлеккә, туган авылларга, туган нигезләргә алып кайтып килә торган очрашу булсын. Һәм күбезнең күңелләрендә озакка истә калсын. Әлбәттә, көч бирсен һәммәбезгә. Кайдалар җырлый, кайдагыз бу җырда? Әлбәттә, сез белгән җыр Фуат абый Абакиров. Иҗатыннан Şundan birisini sağlamadan da kangırılaşan işlemem Cibine günde koyuyorsam şunda Uyum senin bilen uçraşan Bütün hıyallar şınığa aşar Zenger kımırlar şıklasa Bütün yollarım şınığa aşar Zenger kımırlar şıklasa Seni büyütken ışık gözden gitkeş Şanılanın kokunu işittim Kığılımın ödeşken kığılmesin Bir vardır o gönül hissine Şirine günde ayabasam şurada Uyan senin bilen uçraşan Yollarım şınığa aşar Zenger kangırılar şınlasa Bütün yollarım şınığa aşar Zenger kangırılar şınlasa Kırda yürüyen şokta kırıldı Böyle gidenleri istegin Şundan birle seni sarılanda Kaldırılar şına Şirde kumda Uyan senin bilen uçraşan Bütün şınığa aşar Zenger kangırılar şınlasa Bütün hıyallarım şınığa Zenger Birgeler Bütün hıyallarım şınığa aşar Zenger kangırılar şınlasa Zenger kangırılar şınlasın Matırlıklar Muhabbetli bulunlarda Bu türgel yazsın Alda da hem kişiye
kişirüşe ellesin var Akmaylarda Değişkenin canım yaratmışı kişirüşe ellesin var can yarım Senin артынан көшіп қора ерейм, ә? Бұл сен құшақлайсың, шулай құшақлаған қораны. İsteme түгіліңді. Сіздің isteme. Шулай ма? İste қалсын мәңгіде. Біргеліп. Akmaylarda aklıklar bir işgal Biri canım yaratmışı kişirüşe ellesin var can yarım Akmaylarda Bir akşam yangırıysız. yaratmışı kişirüşe ellesin var can yarım Ellesin var can yarım Ellesin var can yarım Zeynep Farhadinova, Züfer Bilalov. Zeynep Züfer, Siz de bir bazı rahmet sizge. İsen sağlığınız. Zeynep Farhadinova, Züfer Bilalov. Sizin kaynaratmışlarınız. Biz rahmat. Endi qadrli do'stlar, tomoshabimizni, konsertimizni davom etamiz. Mana Shiratdagi jirshi sahnaga chiqar oldindan bir kichkinagina surishtiruv o'tkazib oldik, qisqachagina. Nechik o'ylaysiz? Mana haligi ismini aytmayman, haligi jirshining necha yil shusha jirshining zo'r sahnada ijrolagani yo'q ekan. Mana aytsangiz o'ylab qarang, necha yil ilk jirlagan, necha yil o'zgan, necha yil jirlamagan. Nechaga o'ylaysiz? Turli sonlar aytib qaramiz. 3 dey. 5 deydiler. 5 10 deydiler. Ayman. Aytsangiz bulay. Ko'proq beraymi? Oshiqmasiz aytsangiz. 3 big oz, ayman. 5 ta allani ko'p tugul. 16 tugarak son. 10dan da ko'proq. 20. Ha? Nishak? 16 deylar. O'zi ayta, o'zi uyola, o'zi kula, o'zi jilay. Endi jamoat boshqasidan allani qotirmayman. 18 yil o'ylab qarag'ansiz. Bu jirshining 18 yil zo'r sahnaga chiqqani yo'q. Shulay, shoqqatqish. Shoqqatqish hal. Әле миндә әлеге гомумән төркемнең әйтергә кирәк аудио кассетасы да бар. Barmi? Бар. Mana Һаман да сакланыла. Disklardan gana tыңын degan edim. Mana kasetasi bor. Saqla seni, nima yo'qotma. Do'stlar, sözümüz Oyrat G'umarov turunda. Zaman turkumi yigitlarining birisi, albatta insonni bilasiz, shunday bir yoratasiz. Chilonda 18 yil o'tgan, endi maxsus mana shu konsert uchun deb sizning uchun deb bu yiroq oralarni yaqin etib qo'ydi.
бик тиз арада кайтты, шундай итәргә кирәк. Кошалыгыз. Сәхнәбез түрендә Айрат Гомәров. Махсус сезнең өчен. Бары тик бүген генә. Selam bana. Gashib biz, Moran boylab biz
Sayrakla kuri guynadı Biz utarımız birge Sinden ilhamlar Eşyavuş gaşıydı Oran buladı Sinkiler sinki Sinler sin Hey Dostlar, sizlere mi 18 yıl sahnede bulmalarını? Sizilmeyin, şöyle mi? Sizilmeyin. Güçlü alkışlar kalan bir kalk. Oyrat, Rımarı! Oyrat abi, kalan bir şakmışı bulmayındı. Oyrat Rımarı! Biz rahmet. Devam edik. Devam edik. Әйе. Ул барон. Жой mu ne? Крешин бароны. Ул кич дәвамында баян тартып басып торучы шушы егетләрнең әле әтиседә. Әйе, менә бу егетләрнең, әнә күрәсезме, ике егет. Әнә баян тотып басып торалар, шуларның әтисе. Девам итик, әйе. Үзе яршаулыда. Тек, тагын, әйе. Ул 300-гә якын җырлар авторы. 300-дән артык дип ишеттем инде, дөрес булса әйме. Сәхнәдә Татарстан Республикасының халык артисты, шәһәрдәшебез Виталий Агапов. Саулармыз, кадерле туганнар. Әнкәй көне 1995 елның апрель айы. Җырлашып утырыгыз, кушылыгыз. Чит җирләрдә гомер кичерәбез, тынга бирми сагыш йөрәккә. Сагынганда гына карарсыз ди. Gül җибәргән әнкәй бүләккә. Gül җибәргән әнкәй боекмага. Йөрәк изләп булмая. Авыр чакта киләм гөл каршына. Әнкәй карасаман елмая. Gül җибәргән әнкәй боекмага. Йөрәк изләп булмая. Авыр чакта киләм гөл каршына. Әнкәй карасаман елмая. Çağ yaşıl kilir, küs karası gibi saklıyız. İyi bizler şuşu gülden eski, kaderli
Yazlar жеткен сайын Көңіллерге толан сірәһәт Өзің керек бізге бәхет берген Гүлің үшін әдікәй мың рахмат Гүл жіберген әнкәй байықмағыз Йөрмәк іздейіп мұңайып Ауыр шақта келем қаршына Әнкәй барысыман елмайып Гүл жіберген әнкәй қоймағыз Бойықмағыз дейіп Олары Ауыр шақта келем гүл қаршына Әнкәй тұрар сыман мұңайып Гүл жіберген әнкәй бойықмағыз Йөрмәк Ауыр шақта келем гүл қаршына Әнкәй барысыман елмайып Ауыр шақта келем гүл қаршына Әнкәй барысыман елмайып Әнкәй барысыман елмайып Әнкәй барысыман елмайып Her geç kadarlı dostlar, soğularımız, arrularımızı min her oda bu jırdan soň aytamay, әнкәйләре hürmetiniz isen çokta deyip. Eğer de indi bizim oralarımızdan ketip barganlar eken siz onların isimlerine bir koşanda top düşürmegiz. Hem indi elbette biz koyta olmasanız telefondan da şaldırıp da hallerin bilirge tırışırız. Şuna göre birge buluruz, birden buluruz, hem indi bir-birinizi soklağız. Hem indi elbette mesaknede indi aytip gittiler, benim ullarım basıp duralar bayançtılar eyme, men olar bilen şadalar koytka şeymenilerini ayteşekler, eti bizim bilen buldu, matur etip saknede çıkış yasadı ilerinde eyme. Все нормально. Şuna göre eyme, manda medsestralar, Vraçlar vardır eyme, stomaşışlar arasında. Sen normal. Ayda kulşabayık, bu kişiye eyme selametlik dilebeyme. Hem indi elbette her birimizge, oturgan kişilerge her birimizge de selametlik Xuday birsin eyme, soklasın. Hem indi elbette kadir ustalar bana indi aytıp gitti, benim ullarım benim canımda, hem bugün günde bayında uyantıralar. Hem indi skripkada güzel Hakimulin da yüzüne orun taptı, hem ul da matur edip uyantırar, ul da benim tiyatrının muzikantları. Hem indi elbette yüzümün yaşlıkta bulgan, yaşlıkka koragan, Мәхәббәт турында bir жырны sizge жырламыйча булдыра алмыйм. Bu da indi 95-нче елларда язылган, иҗат иткән җыр. Һәм инде әлбәттә сезнең алкышлар, кул чабулар, рәхәтләнеп тыңлагыз әле. Әйдәгез әле, көйлә сүздә үземнеке, Хиркәм.
Şezgilerini jiyem jirlerden Suyun için canı kuyur İşlerimi gemcilerden Birge bulgur minutalar Onay baktı kaldı Senin zenger gözlerin Yüreğimde olsa da Birge bulgur minutalar Onay baktı kaldı Senin zenger gözlerin Yüreğimde olsa da Vitaliy Agapov. Sizin qaynar alkışlarınız. Vitaliy Agapov, Vitaliy Aziz rahmat.